Ja se zovem Mate Petrlić, dolazim iz Lukavca, imam 15 godina i idem 8. razred osnovne škole. U natatoru plivam od 4. godine. A zbog dijagnoze sam na početku počeo plivati i onda mi se sviđalo i ostao sam plivati. Bio sam u Italiji, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Turskoj. Treniram 6 puta tjedno, po 2 sata, nekad i 3 kad imam moj teretan. Meni je najbolja ekipa i onda to druženje i navijanje jedan za drugoga. Kristijan Incetić, on je bio sad na Paraolimpijskim igrama. Da, bili smo u Splitu na državnom natjecanju i dobio sam ga na 100 slobodno. Otići na Paraolimpijske igre. Hvala svima na podršci i veliki pozdrav.